Unë nuk intervenon kush se unë nuk bëj përzgjedhje. Nuk e di, unë jam duke lexuar nëpër mediume që ka përfliten shumë sende, shumë spekulime, ndoshta janë vërteta, ndoshta janë. Shpresoj që komisioni do e kryejë, siç thash edhe në fillim, detyrën e vet edhe do bëj përzgjedhjen e kandidatit më të mirë që i plotson kushtet në bazë të ligjit për komunikimin elektronik. Вака одговори директорот на Агенцијата за електронски комуникации Јето Накики на прашањето кој од политиката се обидува да се меша во изборот на нов директор во ова регулаторно тело. Како што и самиот рече, има многу гласини за обиди за политичко влијание, но тој како актуелен директор, но и кандидат за нов мандат апелираше партиите да се држат настрана и да ја остават комисијата професионално да си ја врши работата. Edhe apeliem si drejtor për edhe ligji vet i si i tillë për komunikim elektronik, edhe statusi i agjencionit si trup regulator i pavarur kërkon që politika të mos ketë efekt në punën e agjencionit në përgjithësi edhe në zgjedhjen e kuadrave menaxhuese të institucionit. Këto janë direktiva edhe të Bashkimit Evropian, janë direktiva edhe të ITU-s, edhe të BEREC-ut, gjitha organizatat ndërkombëtare ku bëjmë pjesë edhe ne si EK, edhe Bashkimi Evropian kërkojnë që në për trupat regulator në përgjithësi, në rastin tonë në trupin regulator për komunikimin elektronik në veçanti, politika që të mos ketë efekt edhe mos përzihet në punën e agjencionit në përgjithësi edhe në përzgjedhjen e kuадрave нормал. Во последните денови имаше бројни индикации дека има обиди за вршење политичко влијание во процесот на избор на нов директор на АЕК. Изборот требаше да се одржи минатата недела, но беше одложен за оваа. Заедно со ово одложување се шпекулираше дека овој процес довели до несогласување во рамките на коалицијата Алијанса за албанците на вице-премиерот Арбен Фетаи, кој е дел од коалицијата Влен. Ова, како што дознава ТВ21, минатата недела е затоа што вице-премиерот Арбен Фетаи, министерот Азир Алију и пратеничката Мимоза Муса ја претендираат оваа позиција за луѓе блиски до нив. Овие гласини ги отфрли портпаролот на фракцијата Албрим Хоџа, кој негираше дека имало судир во рамките на Влен за назначувањето на директор на АЕК. Инаку, според комисијата задолжена за процесот на селекција, на објавениот конкурс се пријавиле вкупно 9 кандидати. Еден од нив не ги исполнил утврдените критериуми, додека друг не се појавил на интервјуто, па од 9 пријавени, само 7 биле интервјуирани.